izindlu zogogo asithengiswa noma ngabe kunjani kwaba isivumelwano sethu abasena nebeza vele shem noma bangizonda mina ukuthi ngivele TV I don't care them abangithengeli akusibasekhaya vele angibasabi nokubasaba ke vele mababuke ngiyakhuluma ubusisi wakakibita I don't care them ngoba lento leni yenzana kithi sazoyenzeka sihlele emizini yabantu kumanje bangasikhipha bathi se boy bangamkhipha ngakusaphila umzali wakhe boy bangamkhipha ngakusaphila ugogo nomkhulu bafuna ukumkhipha manje kuhlungu lento enzeka la kakhumalo ne labantu abenza lento leke la kakhumalo bona baneyindawo zabo bahleli kahle so lo abamkhiphayo bathi ayephi thina mphakathi elethu sithi akayindawo kagogo leno indlu kababakhe le nomamakhe usese umndeni walala labo sisi ababe right emqondweni guys siyabacela mina namhlanje ku 60 years ukuthi after ukushona kwagogo nomkhulu sekhishwe umalume ngezindlela ezithini umalume over 60 years uyosebenza kuphutha thola umuzi wakhe uyophuma yephi ayohlala esigangeni na into esibuzayo sibuzo okuningi asinandaba nento eziningi sibuza ukuthi ayephi ukukhipha laba kuthengela indle entsha thina sazi yabo yabo my wena uyephi ke ngoba mele bakubonise le ndle yakhe entsha kusayineke na indle entsha le yase khasi ithemsini phela sikhonza la ubaba wala wayenenkonzo sasikhonza la ngifuna ukubuza kubosisi ukuthi no David ukuthi mabamkhipha ufani bamusa kuphi mabamkhiphe bathi fani siyakhipha sayithengisa indlu asali siumphakathi kodwa bathi ngena la manje mabamkhipha batazule kuphi alalela estradeni bakathwala ngalefingo ngithi mama wena othenge lendlu ngicela ukuthi ucabange ukuthi la hayi ukuthi bekungekho umuntu kunomuntu ohlala la endonabantwana endosekamdala sicela nawe mama uzikhuphule ukuthi njengoba uzothenga lendlu cabangela lo muntu ohlala khona ukuthi ayephi nawe tshintsha imindi umuntu kusasa kuzenzeka kumntana wakho igaba lami ngwaliziwe into engizokusho ukuthi akusikudala ngifika lana emphakathini mara into engizoyibanga uthando lukamkhulu nokubonisa ukuthi uyakhona ukuthi abe umuntu ukuthi uthanda abantwana uthanda kakhulu and manje ukuthi makahamba lana ibhlungu siyacela ukuthi konke nikwenzana ningamcoshi umkhulu ngoba sekhaya la ikhaya lika baba nomama ngoba sebashonile sebawudayisa umuzi and nalo mama owuthengile lo muzi ungithole ngihlala ekhaya ube umuzi o-empty onganamakhethenisi ungazi ukuthi uhlala kwazi ukuthi uhlala bani manje uthenga